n'icyaha kibi cyane. Bibiliya yavuga ngo ibindi byaha byose ngo bikorerwa inyuma ye, igito ngo gikorerwa muri we imbere muri ngo kigira inkovu kizushe dikizabishira. Iyo umuntu yihanye arakira, ariko agasigarana inkovu cicatrice, agasigarana amabara muri we yigeze gukora icyaha. N'icyaha kigira imbaraga, kikagira ububasha, kikagira ubushobozi bwo gusenya umuntu agasenyuka akibagirana agasha. Niyo mpamvu abantu benshi bagiye mu burozi, abagabo baragiye, irembo nyamukuru ryamaze abagabo n'abagore baranyerera bisange fa bashitse muri sanse unique byanga ko bagaruka, abenshi banyuze mu busambanyi. N'irembo rigira ikoso bizarinyereza abantu bagatanga bari, umuntu akibagirana ko yigeze kuba ku isi. Cyaha kibi cyane, cyaha gitangaje. Icyaha Bwana sifiwe. Muri yangane se, muri yangane Bwana sifiwe. Bavane tikibaho ya babwire niba ari ikintu cyo gutinya, rimwe kabiri gatatu muze gutinya ubusambanyi. Niba hariho amayerema dangerous muri isi y'abazima, muze gutinya ikintu cyitwa abagore. Niba ushaka kurama, niba ushaka kuzabaho, niba udashaka urupfu, iyo ugiye mu nzira y'ubusambanyi ubwawe usambana wikoreye isanduku ryawe uganiza ikuzimu. N'inzira ngari yuzuye ibihumbi, yuzuye amajana, yuzuye abagana ikuzimu kwa Nyamutezi, bagenda barira biganyira, ariko imbaraga zibahambiye zarabarengeye. Umwanditsi yaravuze ngo bagenda k'ikimasa kije kuba ngo kitazi amakuru ko kigiye gupfa, ngo kujya bihutira kugwa mu mutego itabizi, ngo niko nabo bihuta. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Nica kiza ni nyaku, kikaza ni ngorane, kikaza ni ntambara, kizana umuntu agashira kigafuta muri kikinjira muri yo kigahanagura, wagaza were ko bigashira akamatangira no kwambara amabuto cyafu, akamatangira ubira icira haba n'ishati kandi ituya akibagirana agatangira kunuka mu bitu. N'icyaha gitangaje. Nicyakira gisenyi kanisa kuko ufata ishenyi ukayikubita kwigi rikibagirana rigashira kiza gisenyi kanisa kuko ngo pa bikama ryibagirana aho ryigeze kuba, bakarifunga bakashira ante, bakaza bahumvira amakuru ya Victoire na Yasima harigeze ku kanisa ry'Imana. Iyo sambanye n'umuntu haba nubwo uri ukababara kuza kugira icyizere mu buzima byararangiye, rwararangiye nubwo woza uririmba ugasenga ukuzuzwa ukarenga ugasuka kongoboka ntibikunda bavanye. Kigira imbaraga zo gusenya ingo, kikazikubita ingo zikibarira. Mu gatabo kitwa
ngo ni moyo wa muntu cyangwa umutima w'umuntu. Twebwe tubona ibyaha uko Imana itabibona. Uyu wagize yerekwa yabonye ibyaha mu mitima y'abantu. Abona ingurube, abona imbwa, abona umusambi, abona ibikeri, abona inzoka, abona n'akamvutabi, abona n'ibindi birunze mu mutima w'umupagani. Imbwa ni iki? Niyo mvuga. Imbwa iserukira icyaha cy'ubusambanyi. Iyo umuntu ari umusambanyi mu maso y'Imana agira imbwa yiruta n'umugara wayo n'amajigo yayo n'umurizo wayo. Iza yiginagura muri yo. Imbwa tigira umukwe, tigira umwishwa, tigira umushitsi keretse aho yahuye n'izirusha imbaraga. Nicyo gituma abasambanyi ntibabaho. Azaje Bujumbura agasambana, uyu n'umwishwa agasambanya, uyu n'umukwe agasambanya, n'inyoko wanjye agasambanya. Tibagira gahunda. Ari bivuga gutuma agasambana. Mana y'Imana. Akabika amaturo agasambana, akabwiriza agasambana, ntakira gahunda. Niba muri buzi umuyobora aba yamaze gufatwa mbere. Bwana asifiwe. Amen. Imbwa iri mu mutima. Bwana asifiwe. Imbwa isigaye nani ingurube. Ingurube ni iki? Yanditse muri Petero ngo ibyabo ntaho bitani, ngo ni ingurube yuhagiwe igasubira mu cyondo cyayo. Ingurube iyo ibuze mu mutima wawe igatangira kubwanga urutuga, nicyo guza wihana icyaha saa 2 saa 3 bagikora. Ugahora utihana, si wewe n'umuguzi w'ingurube irabuze n'amashigo n'ayabinwa yose. Izahindi gusa icyondo muri wowe n'ipoto. Kuna bashaka kutiboni wazambo. Heri wenye moyo safi. Heri wenye moyo bila mkwa, bila nguruwe. Wazambo na Yesu gazazi kuivu. Niki kiri mutima wao. Niki chuzi ubugingo bwabo. Niki bavane. Uraririmba ingurube zikishagana. Waririmbwa imbwa zikishagana. Iyo umuntu amaze kuba umudemisiyoneri imbaraga zishize ibyaha bimukonkoma. Ibyaha bimuvunaguye bwa nyuma. Bimushingiriza dayimoni ya nyuma yo muri retraite bakamuhereza nzo. Dayimoni yitwa nzo zimutunguriye mu kibaya cyitwa kwiyara cyanditse mu gitabo cy'umugenzi. Bakamushingiriza dayimoni zo kumusazisha zitwa nzo. Nicyo gihe umuntu avuga ngo no naje. Nzoja mwivuga butu. No naje. Nzogira amafungo ngiye kuyagarura. No naje. Nzoza ndanga itatu. No naje. Nzo akaza yipasa muremure. Menya mugeze muri retraite kandi ibyo byose kandi kimuzoko. Sasa tulikum. Wewe sisi. Bwana asifiwe. Alikumlinjana kusema roho yangu ni mali ya Yesu. Maisha yangu ni mali ya Yesu. Kwa neema nimekombolewa huru toka dhambi. Msalaba wa Yesu ni kitulio cha maisha yangu. Ni ruswa imebedeho yangu. Yesu ya haimana ruswa. Bwana asifiwe. Ni kitulio cha maisha. Kwa neema nimekombolewa huru toka dhambi. Ano mababa zanguru maya bueni zanguru. Bwana asifiwe. Nichakigiri imbaraga gerekezwa n'amabatayo kishana y'abadayimoni. Ari mwingabi bihumbi n'ibihumbagiza bazaba kwesa umutando bakamubwira ati ihangane wibuke kuri pastor pray. Yewe uyoba kwa sida pray. Yewe ejo waramubwirishe pray. Nukuvuga ngo ari sifase ari parashu mutageramo akana ngo kwikontrola bika agahita yoroma kati. Imbaraga zimuri nyuma zire murenge. Ijwi ry'Imana ryagira ngo nakoza mutwate. Akupaho naravuga Bwana asifiwe. Ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Abayoborwa Bwana asifiwe. Umwuka avuga yeruye ngo ko mu minsi iperuka ngo hazaza benshi ngo bazayoba bakava mu byizero ngo bebejwe n'abigisha b'ibinyoma ngo bafite inkovu z'icyaha mu mitima yabo ngo kize umushe. Onde mwa